chibai ule hei in khom pui kan man me ka wangin hun thol awang hle maya video po kan ti chuak ma le thei lova ngai thatu te min thre thiam na kan ngien non le ani Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Zirtir nun le Rinawmna ti thu Discipleship lesson number 10 kan ngai thla ho le don ani amasa in pathian thu puan bung ni chang som lo ngai thla le ila itur tur te hi hlausu ngai te fia inom thei nan dia bola chuan injinga mi then khat tan ina akhung don che u ani tin ni som hre om in tuarang thi thlengin rin omin lo ro ti chuan nun nalal khum ka peyang che lalpana thu mal som ro se amen lali suwa nung zia lali suwa Zirtir disciple ni tuma lali suwa boy pui bera nei tu te ta na poimo em mai chu Rinawmna he ani Rinawm tur hian ril rudik ril ruput mang tha nei ngaya Abraham Lincoln akha arol thar line pol a thian te nen an dina sumvong tu ata nan mangani ome an pol chu an zu ji le tamaya nima sela chu ti chung chuan asum kol chu Rinawm takin akol renga kum som ni nuwa po Rinawm takin angayang thapin alakol tha e hanti hetiang mi hi America ramro rel tu kai Hruaitu president ni om reng po aloni a sal chu turo pui tak ni po aphu hle ni mitam tak hi chuan aram hruaian phu lova corruption ringot hi an ngai to na lu tu ani a ram an thin lungin ve in ti thoma sela in cheprel hi an ril ru lu tu ani fochin ram Hruaitu ratana tlak le tlak lo hi a om thei viawa politician ni ringot hi ram enkol nan po alo tlak chuang lo midik mirin om an lo ngai ani mirin om te hi an wanga an hlubok ani ko ran pa te jinga mi tertul yana khan ama mana isu phatsan tura turchen tu te nena kum somriat pali kanito kalal pa hian voi khat po heti chung hian min lap Rinawm lo san ngai lo ve ati khum ngat khani a aro pui mani enga nge mo lali suata na Rinawm hi kan sui fo mai le kan zui kan nun dan min Zirtir tu i suatan hian Rinawm aphu li atinani ti hi achan na ani ome Muslim atanga Christian in pe hazem fering akhan heti hian na suya Muslim te pathian ala ming rang hi kachuya mangai na atillo ala chuan mi sual le mi bol hlo te a mangai heklo mangai lo na atangin mi sual min mangai tu I su hi kacharta ni ati avan ro pui sual thung ru na hian nat na thi na Hreom na ring chuak thina chuwangin fam kim lo mi ring tan misual min mangai tu I su aya hlu hi a om lova kha phal chi po ani reng lovani theito pa mangaya atana Rinawm tlat hi aphuwa atula apui mo bokani thafam kim tura in Zirtir na chu thuthlung hluya an lo hlo cham dai to a chuwang chuan he khovela hian ring tu in ti tele piang thar in ti tengei po hi fam kim lo na lai nei vek kan ni a lalpa la karin omlet ve apiang ero chu an lom thin kan lom na hilalpa dana a oma kan lom na hilalpa a omboka atana voi tam Rinawm lo chang nei thanem ngai inti voi tam phatson tu din mun lo lo to si kan lo ni to vek thina voi khat po chuti chung chuan lalpa hian min phatsan ngai lo chuwangin voina hian voi khat po min la phatsan chin ve ngai lo tu lalpa ta na Rinawm hi thil har ani turani lo Johana chiun ain larna a thi thlenga Rinawm tura ko na a ria a keni ho po min ron pe chhong le ta ni hi
Hruaitu kan tur photo atop don lo kan tur zelang Hruaitumna turna dang kan ma a ala fowang ma se lalpan chel takatura thi thlengarin turin minti ani chuwang chuan zirtir nun chuan lali suata narin hi thupui bera ani turani lalpan athu kan zatan malsom ro se amen itung tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu Vawiin hian nangin Pathianni min hroi thleng le ta kan lom le mai thupui poimo tak zirtir nun le rinawmna ti kan pung chuk le ta a he thu cha hi ngai thatu piang te ta nangin atharin malsom la kan thin lung khoi thar le la rinawm theilo te ita na rinawmna thu kan tiam thar le the nan nangin kan zatan malsom ang che min mangai tu lali so Krista mengin inena kan ronti le amen lalpa na mangai vek chuwa lalpa mangai te u nilenwam vek ule